Hello. Yes, ninjani? Ninjani? Oh, ukhuluma naZushu lamhlabeni ngikhuluma naJesu nezulwini. Owakekho uJesu useJerusalema. Yenini ibonini ifona ePeter ngicela nimsithe ngosami nendetawula osimshayele mayile yashisa ilanga lamhlabeni kuyabhetha. Hawu, wahamba ne-remote eJerusalem. Wayikhuhlwa njani kuyishiya? Hayi maye kuyabhetha. Manje utawuthi sasikhathi esingakanani kubuye? Inyanga yonke. Esho ukuthi sisetawusha thina ilanga lamhlabeni. Kuyabhetha mandanga kithi kuyabhetha. Sicela ntetaba ngosamthe kumshayela. Akakhahlelanga ngisakazange sakhahlelisa ngithi libhakede. Siyacela shem kuyabhetha lamhlabeni kusangaze hambe eJerusalem ne-remote kwa-GBTV siteshi silekini. Hoyi, siyacela shem Peter, wena ngiyakwati wena wahamba kwemandi tamshayela. Siyabonga Peter.